мындай саман ташана, шөп ташана эң жыл нерсе любой жерде жеп кете берген зоодон нандан уруп, помидордон уруп кымыздан бастырып, вай. Өте сонunda bu мен чыгайын, мен ичип отаммы? Чыкпай атам. Яман сон ичип калсаң да муну ичип алгандан кийин чыгай. Assalamu alaikum, урматтуу Чабан YouTube каналын көрүүчүлөр, жалпыңыздарга Чабан аккаунтынан ысык салам деп бүгүнкү видеону баштайбыз. Кимдеги ушул видеону көрүп атып сөз түрү жаккан болсо, эгер жакпаган болсо өтүп кете бересиздер, просто көрөсүздөр, өтүп кете бересиздер. Жаккан болсо түбүндөгү классты басканды унутпаңыздар. Бүгүн айылдагы жашоо кандай болот? Азыр Ниванын жүрбөгөнүнө бир 10 күнчө болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр кыйнабай эле жүрдү. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кичине безинди куямын, талага чыгамын, саман престез Кудай кааласа. Бул биздин жай ушу ана бүттүм, мына бүттүм деп отуруп эле жайы менен секин аралатып, чөп менен, саман менен ушундай да майыл жеринде ушундай да күзгө чейин күрөшөбүз, секин жайында салышабыз. Күздөн күрөшүп, кеч күз уже тынып, тынчып калабыз кышка жакынча. Ошо саманга барабыз, анан дальше эмне кылабыз? Азырынча планда эч нерсе жок. Азыр биринчи очередь безинди куябыз, себеби талага чыкканда безин жетпей калат. Анан 10 күндөн бери турган үчүн бир мойка кылыш келген, караңыздар. Чымчыктардын кылганы да. Ушу чымчыктардын кылганы. Негизи ушундай турбаш кекте, мына турган сайын не деп коет, жанакы машинаны чиритет деп коет да, мындай заң басып кетет. Ошон үчүн деген жери бар. Жаныбарым тала түзгө келгенде ушу менен ишти кылабыз го. Biraz кызый берсин азыр. Жакшылап кызытып алып, заправка барып безинден коюп, анан дальше кетебиз. Быйылка план кылып атам, Нивага неме койдурсамбы деп. Так, кайерine койса болот? Секин. Артына прессе улассамбы деп ниет кылып атам. Кудай кааласа. Небе арабасы болсо. Ниет аны азырынча до конца антүрөм дебейм. Кудай кааласа деп турайын. Кудай кааласа. Крышка жабылып атат го. Ачкандан бираз кыйналып баштым азыр. Эмге тиштери желип койгон окшойт. Ушуну бекер каттым да. 5 сомдук турдун. 7 литр 22 миллиграмм кетти. Айнектерин жууганга убакыт жок азыр. Негизи жууш керек. Болгон деген жери бар. Бисмилла. Кеттик. Биринчи сол жакты карайбыз сөз түрдө. Андан оң жакты карайбыз. Болду, эми кеттик. Дальше айдербиз. Ар бир айылдын өзүнүн керемети бар го. Ар бир жердин айылдын метр мындай жанакы немелеринин болгон көрктүүлүгүнөн табияттан адам рахат алып үйрөнүш керек да, кооздугунан. Эмнеринде эле өзүнүн бир коозду бар. Эми, конечно, бизге билинбейт, бирок башка жактан келгендерге сөз түрдө билинет го дейм. Бисмилла, чачылып кетейин деп бирде видео чыгарып койсом, көбү хакат эптиле. Бу Нива деп коет да, оңойшук менен чачылбайт да бу. Ай жана. Тала түзүн жолдор да бу. Аркада чаң. Так, таланын машинасы да, машалла. Аркада чаң көрүнөт да. Гонка ойнайт да талада.
Жамгыр төктү болуп аткан. Тамшылар қойсар жамгыр жаап. Неге мындай болуп атат билбейм. Жамгыр бүгүнкүгө немеге деле айышталып атышат, мына трактор келиптир. Бүгүнкүгө күн бүркөк, бирок жамгыр жок дедилер да. Азыр жамгыр бар экен. Жамгыр бар экен эме. Машина қалды мына ключі менен. Оның да документ тұратына. Ушу талаға келіп айдап күтөлі, машина қалды болды. Мен пұртармен кеттім. Көрі тасаң тәрі қайын екен. Нарағына түшіп керек біле? Сама. Необычно қылып. 37-34-ті. Өйтмісі біледі. Бұл жерден келіп кеттік айдап. Жақтан келіп айдап кетелі, қалды жерде. Мынам жерге местасын ыртаз ем азы. Погода шында болады өтті сонынан. Мен чиіп кетейінші. Бұра қойшы. Тамаша көздеп құта қаласы өтіп. Теспейлі бе? Сізді қойсақ, бүтті ана. Жип. Экстрем? Жоқ, үйге келген есетті тондар. Бұл таза саман пресс емес. Таза будай, таза арпаны қойс. Так, пашты 60 сотке 3 қап арпа, 1 қап будай аралашқанда. Бірақ будай ор отырады кен. Қайдимтелі азыр арпа менле бірдейлі болып қалды, даныча. Бірақ чоң-чоң өте сон болды. Бұлттар жаздай келгенде. Кешірақ егіліп қалып, үйлешіп қалды, құдайға шу үйлешіп қалды. Құдайғасы кейінгі жоққа экспертті көрөз. Шакарап құлылы ұшын ексеміз отам. Ол оны күзді еккен жақшы екен да. Базар оны туғандарды айтты, базар оны туғандар еккен екен. Өте жақшы болды деділер. Біздің әлі жазында келген үшін біраз мұндарақ болды. Анан қыштан салып көрем, малғачы. Мал жегі қойып маншам салып көрем. Егер жақшы жеген болса, андардағы айтам. Аралашқан шакарап деп қойып дейді. Шакарап десем, дағым нерді сен ақы. Мен тапты, мен. Шакарап десем, аз нерді ақылдыла чатты. Таза қырғыча сөйлейсің депче. Мен телирөңілі де мошолларғачы телирөңілі ошонда білесіңер депче. Сеу адаби тілде тура, адаби тілде сөйлөй, диалектімен сөйлөй отам. Бұл диалектіні ешқашан қысқанға болбойды. Қаншалық диалектіні қысқан сайын, ошончалық қырғыздың сөзі қысқарып болғандар. Ошон үчүн телирөңсүнөр ошол жерде грамматиканы окуйсуңар да. Бир сөз жазылыш боюнча бир канча маани берет, бирок окуусунда бирөө болуп калышы, окуусунда бирөө, жазылышында бир канча маани берип калышы, жазылышы мүмкүн ошондой маани да. Так ошолорго айтайын, табир ол. Шакарап болуп калат эми, шакарапты кышта көрөбүз. Азыр жие берет. Өзүчү айылдын көркү өтүк менен да туугандар, чабандын көркү деле өтүк менен да. О өтүк кийбей койдум, чынын айтайын, актив вообще түшүп кеткен да. Ушу актив өтүк деле кийсем бир амал келгенде боло берет да өзү негизичи. Азыр бир нерсе көргөзөм азырча. Мен powerbank алам жерден. Powerbank алсам, сумка тура берсин. Азыр bir ырым бар да кыргыздачы көргөзөйм. Үйгө жылан кирип кеткен болсо карачор сразу өлтүрүш керек дагы дейт. Чың жалган билбейм, 7ге бөлүшүп туруп 7 бөлүп өлтүрүш керек дейт. Азыр кичине беле турмайын деп кетип атып өтүп менен. Мына ичине жыландын бөлүктөрүн салып алдым. Эми деген шулаз ята жолдорду кете берем тондар.
Bede çoğup bileyim barıp. Çaban örken çıkıp ettir. Ötük degende örken çıkıp ögen. İştim bari. İştim bari özü ötüklerden. Küçükleri salып alsam köt артына. Bir yıl jakta örgөtөр. Şular salып alayınca. Ya, kayra. Kıyıpın. Kayra oyman qaytmayayım. Keyinki de salayım azыр. Ayaklarımda öte geç bolup ketет.